President ka Voice of the People Party VPP Bah Ardent mila besaymoit hak arpo artrik yayong ula Kynnoh ya ka Sorkar jala halor ka jing pyndonkam ya ka sunjuk ya rang ba shnong ribhoi district ban pyntlot ya ka jingiakhih persha ya ka project kam jungok kai hapo dolon nong Lumpongd da ka ba ong ru ba ka de ka buit ban phia bat ban pra divide and break ya ka jing persha habak daw halor ka jingiakhih shat nganjo kinongalam ka Green Tech Foundation ki badawa ban pendam no ya ka project Lumpongd uba Ardent ulaong wat haduk mentaru kidang le ya ka juk kam ka senjuk kirang ba shnong na ribhoi district klami kensan kani ka de ka bujo ka Sorkar ban phia bat ban pra ha ka khlip mat ba ki samlai ka yakhi dak pa shat ngan kensan lami ki santli ki shnong nang ni nang tai hajan Lumpongd ban ong ni kinong shong shnong ngim persha laong uni unong alam ke VPP ula Kynnoh ba ka Sorkar kala persyang ban pyndonkam bat banbor kinong ya shimpenta ke kani ka Sorkar kamla ban thiet tangi kinong alam bat kinong kershan ke VPP ula benram lada kala ban thiet kan thiet lut ya baro kinong alam shnong kan thiet lut ya baro ke siem bat kan thiet ru wat kinong pathai khubor kan pensngap jar sendan ya ka surjung ki pat ba ong uba Ardent mi buloy pembanding di sinjuk kirang basnong na boy kini ke pucung kini ke Sorkar ban menpat penpra masih syakran ini kisahlah mi hanna kita kisah snong nathi nathem najan kathi ka jaga Lumpongd dan kono mangi kisnong impusha kini manonge bigini ka Sorkar kamla panthi satangi kinongaram to the voice of the people party but kinong kershan to the voice of the people party lana kana panthi kan thiet lut ye kinongaram shnong kan thiet lut ye siem kan thiet lut what ye kinong ko ko kan pencak lut ye kasir nai asau tunat kono barang pun belang lamba haduk mental ban syakhi hagan ka sota nangata nabi ye gitu ke sang manyaro guno kimslo leran lani so pangmat haba ikan ni ke cincin jauh jong ke jakan riu ke cincin kan ni ke cimar ye ke jakan riu ke cincin dai nomor kata tau the voice of the people party on day mga syukursya mereka kuat pakai kaya ke begini kani menong haba shit haba shy kani menong transparent lalu ke arwah dari jong julai kani ke city kabala tho shall chief minister arwah dari julai arajar arbusau nganchu tho nganchu batai dengan subject to the chief minister government of Meghalaya Shillong subject opposition to the transfer of land from forest department for Umyam Lake purification plan the voice of the people party kamaningkang kamat Ukraine the deforestation Baryong bagat the plan to allocate 300 acres of land and the city kamangina tho kata ka Sorkar ka Kynnoh ini mengisautanat balik tang bansulechu patba hadu menta kimpat ai juba yang ni city nomor kimpa begini kendu bani kinongalam juga voice of the people party ikha bale halakamon kathma gaji kajile gaji kami persya kita kidukan bekar kadi kita di bapak ke kapor sekretariat tu kipat bak kathau gaji gudai bangin tor siapa sekretariat anda kata kapor kalau pai bakal ngajak banlek ban pensutu yo pat halor kini diprat ni kimam kemeningkan dari kemat tolong bari ban pendono ini ke project tourism hangti ko Lumpongd ka Sorkar ko pendu nrengi yen habarong yenum sha ban ai wai hadu nrepo bat ndai ko snem don kam ban penyari kita kisnem apa piana yenum la ban priang ya ke jing lilam ilim pet ya ke Kynnoh ke siap ke jing Kini nem nei pai ba. Hey!
Sorkar bahkan ayah idol berapa bahkan by postnya. Banano ipi ini dipat bak kecil dibiculik piknik banyalami dikon dikti how to room niru lagi yang niru pak tang sudah kan hi ketahas ngam nek bahkan hayo bandai bandung lanjut yang habis pek siar narut menuberung sudah ubarnya what community pio bandung lanjut habis banta apa maria tidak bisa beli kopi yang day mari kata-kata untuk kita naso katul yang kecinggan di hotel nampak kita di Torres Siburan Hendrei Banong kat Sabapai Bapin Chuta Hotel 5 Star naso ni hapan perpat tu kita ngendai bagi persyaratan yang rai kapal nagam ta kita jibang bagi persyaratan yang rai kapal Hendrei ni bagi jangan rak dan jengki yang rai kapal kamdei namta kajing mentoy jongi kum ka jat mreu ko ki patba ngara ai nuksa ya kitu ki mentoy hagini ki hotel vivanta kumno kita gi nong train pat kai ko susi kalo baladon ki pinsnonga kiong ba namangi ngidi ki ba ka jat mreu ko basngol aran ni tu ya no lari shale tomet kum ki kinte tengkeng ni tiga dua kam ni tray lah kacang kari apa ni kacang kari memsim tengkeng dekran pensiun itu manager uberi kerja dah sengap lah sengap dan kibaya tu kiong ba kajurba kamal station lani kacang curang kejat yang kintai kasih di hakini di hotel yang kuat yang berkum kita Nyempa bagi kejat riji kan susah so tang nomor bagi tujuh nyaman yang ramba kom kejat mereu halaga jong gari langit rega kam kamaret nega kam kamahe ngenam sya bagi wei dengan tempo kerenjot yang ikom kejat mereu so sifat ba asno gitar apa dia tu yang ba kabun kapten kabut tren ni kibaret kini di bana ba kadai kapten tema ko tensi Kamu cuma baru lagi kemarin kuat. Yang kemarin kata rau kau kipak babi. Yongem, nyenam pedang. Ya kabangim dari ban pedang. Kau kena lagi don kecingkit klik. Ikuat deh bagai kabangim le. Kau banyak keluar dengan rai kecinglang. Kamu nak kecing siang, ya kecak dulu. Ban penklan ya lah kecak dulu kecing. Ban penruspak ya negeri kecing. Rai habis pek, kau makalong. Apa kajing sinsya jeng ke MD i gumbakin lek kebut i gumbakin lek desman ki keren he ki semua kena ban penek raya bagi tak lek persyak bagi ban penek susu ki hapan pendan to ki pat